As tensions between India and Pakistan escalate, New Delhi has reached out to the Taliban in Afghanistan. And this comes after the Taliban condemned the Pahalgam terror attack. Because Afghanistan under the Taliban is no friend of Pakistan. Kan mel ma chu kan thiana ni an lo tinga ya. Mel ma thum hun nei te chu an thok dun chok ti hi alo dik zet mai. Pahalgam in thana awanga Pakistan le India tual thu achia chau tak zela chuan India chuan Pakistan ho em tu Afghanistan sarkar phongwan tu Taliban ador ve tarwai mai. Indian diplomat M. Anand Prakash, India External Affairs Ministry a Pakistan, Afghanistan le Iran bial changtu chuan Kabul khopuya Taliban Acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi ain mu puiti in Hindustan Times chuan aziaka. Taliban Foreign Ministry tana Deputy Spokesperson na cheltu Hafiz Zia Ahmad chuan India le Afghanistan sarkar mi poimo pani te indor thu hi. Social media lama po puang zarin heng lai bial vela politics in lumlet chungchang te an soi ti atar lang. Thotran ni April ni somni pariata Pahalgam boina kal zel chungchang belchian na kan lo ti chwa to a khan. Pakistan chuan Afghanistan atanga an ramalu tum mi somnga pali an ka hlum thu kan tar lang to ani kha. India palain Taliban Foreign Minister ain dor pui awanga khathil khathleng ta ani le ni lo ero puanzar ani lo. Zolai di channel hian belchian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina. Mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khongain min lo subscribe sak vela. YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le ria dan te po in tharung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia khovelim kum tam tak chung heltia alo thin rikto Taliban le India palai indor hi thil omang lo le ti lo top tur ang hialangai an om po in amo love ei ruk na le thu nei na a chil tu Afghanistan sarkar nam thluk ani nu khan Taliban sarkar chuan an mani ang boka Islamic sarkar Pakistan lama asilai atin ngal zata anin mu mo na chan rang te chu thuran Afghanistan buai chung zonga sahim na zonga Pakistan bel tu ral tlante laka rong taka an che thin wang khan Pakistan laka pubalak chakin Taliban ral shat enge mozatin hachang an thial babbab renga pathian ni April ni somni pasari khan Pakistan an lut huma Pakistan sarkar mi somnga palizet ka po chon lovin alokap thal ngau mai ani kha zebnak emochu Taliban hovin thu chwa siama Pahalgam in thana awanga tuar tu te ator pui thu le helchet na adem thu chanchin thara kan hu khan kho hoi zaw lo ke ni ang thingtlang pa hi chuan mak ka ti mai khopa India rama television network lian berber te po in mak an ti a in me lo riawin an reve thau mai ma se economic che em to Afghanistan sarkar tan chuan India ne na anin sum don tom na kong aping tamai hi thil poi thui thei tak tur alo ni dai ti lam reng kalo don phalawatin ni has time and again shown proof of Pakistan's direct involvement in the past terror attacks. And according to the Indian security forces, out of the 4 terrorists who carried out the Pahalgam massacre, 2 are Pakistani. April ni somni pani a Pahalgama civil mi somni paruk zetten na suat tu hel ho zinga khan Pakistan khwale tui dik tak mi pani an telawangin India chuan Pakistan ne na ataria kanin kalpo na chu thule omha zongatan akhar maka Pakistan ram paltlanga theirep chirang ron thal thin tu Afghanistan ram tan chuan thilpoi takle hong nei lian zet alo ni tlat mai Afghanistan Foreign Minister Muttaqi chuan anramatanga India a le khazirte sumdong tele damlo wanga in enkol te tan
pangai taka visa siam sak chun zom zel turin India palai alo nge na Afghan Foreign Ministry thupuang tu Ahmad chuan India palai Prakash chuan insum don ton na kalpui chun zom zel atiam ni in asoi Pakistan ram ne na India in kalpo na atari khar ani awangin Afghanistan ram atanga thlai rep thon lu tur te po antang khang thua pa fur alo ni anga theira tam tak thar tu Afghanistan sarkar chuan India hi a thlai thar zor na atan amamo em ani ram insum don ton na chungchang chawin chanchin thara tarlan a hloa India sarkar po Taliban ne na anin dor chungchang a hian angoi tlat boka ma se mel mathum hun nei ta chu India External Affairs Ministry palai le Taliban Foreign Minister te hian thlai le hral chungchang chau an soin arin omlo India hian lamtangatan Taliban arim emoti mai turin India diplomat hian Taliban nena Pahalgam in thana chang nilovin Ramrika na buaina thleng to zonga tepo Pakistan ain ham noi zel ti in aril ni in The Times of India chuan Asia India hian Pakistan nena kantual thu hi zan khathil thuwa afel duak don lo ti a hai lova Indona pui tham tak po chuak thei ani ria in athiam thu soya alama tang tur adap vel ruai ti na ani a heti konga hian Afghanistan sarkar na chel tu Taliban ho athurwal pui thei chuan Pakistan laka ruang chai che an thlak thei don ti na tlukani anga chu Pakistan ramtan chuan thil du omlo berte jinga mi ani nge yang Pahalgam in thana awanga India le Pakistan boruak achiat berlaya India palai le Taliban minister anin kom hi India le Taliban tho ho na that zia lan tir tu ani ti in The Times of India chuan Asia Afghanistan rama sarkar ngel het tak lapiang chi alo ma se India chuan Afghanistan mason na turlam hoin project lian tham kalpui atum ni in Reuters chuan kumin kumtir January niriat khan alotar lang dai to khati lai po khan Afghanistan acting foreign minister Moloi Amir Khan Mutaki thau hi Indian Foreign Secretary Vikram Misri chuan Dubai khopuya khun khan zetin alo dor to ani United States chuan Afghanistan sarkar tan Taliban ral hra te chel ngai na a omlo ti a hriat chian hnu in August sang ni le som ni pakhat khan a chua sana khatachina khan India po in Kabul khopuya India embassy akhar ve ngal zata damdoile eitur ero athon lut thowa kum khat don lai anin dor lo boka kum sang ni le som ni pani jun thla khan India chuan Joint Secretary JP Singh kai hruai palai te chu Kabul khopuya atir lut le ta chawani JP Singh kai hruai palai rual tenen Taliban te chuan tho ho na tur kong sang an soi howa India sarkar chuan hel anga khovelina ngai Taliban chu Afghanistan sarkar siam tu ani na pompui chuang si lovin indor na anei pui chun zom reng thowa Iran longchol mun Chabahar port kaltlanga indor chun zom zel an rel ho bokani map kan tilan hi han en la Afghanistan tan chuan Pakistan paltlanga India ramaron sumdon tlukan hu hnai aom lo ti rethiamin karing nikum kumsang ni le somni pali a Pakistan ramin missile manga Afghanistan ram abei tumpo khan New Delhi chuan Afghan thlawang alo haudai to ani kha Taliban chuan thabat sut angria ka ngai thei turin tuna hian Pahalgama helche na chu thuchwa siam mevin adem ve ta ani China chuan Pahalgam in thana chungchang kha tran lam le on lam nei lo ram ten chui chiang sela chutilowa helkhoi ngam tu le ram dangte bei tura tirlut tu ni om thrima India in Pakistan adem hi thil ti om lo taka angai ti in alo puang to ani kha Pakistan point Taliban hel anom to lo thu asoi thar ve le ta a Taliban chu Afghanistan ram sarkar na chel mek tu ani awangin Taliban che na reng Afghanistan sarkar che na ani ti in chanle zel atum ti apuang non sek mayani ihan soinon le teang Taliban emo Afghanistan sarkar in emo India athlopa
indona achua thulpo a thapui a tho ve ngei ani chuan India le Afghanistan inkara omti taka Pakistan chu dingle ve atangin an hol zot reng to mai don ani United States le Israel sarkar te chuan India chu aram chunga helnuai bo tura amalak na konga insum karna omlova pui anin huam thu an puang dai to a Kargil indona a India ramin ne tu ani thei chan po kha atlai chian ma nge ya Israel sarkarin India nena anral thuam thabik te apek wangani tichuan Pakistan ram atanga India ram rika na ludru helho nuai chimit tura USA Israel le Afghanistan ram ten India an pui chuan Pakistan chan chuan mai an chan po atluk lo thei andin munchia zia le an sarkar ne bzia hriani om hrimin Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Indus Water Treaty le Pakistan rama luang lut lui tui ti to ti tlem le hruai pen tumna emo aom chuan thapui tho in kan chang lian ngal anga ril ru chi ai le bumin tu ma kan om tura ni lo ti in vaupung alatina hle a ma se Pakistan Defense Minister ero adoi o tran hle but it has intensified in last 4-5 days. ANI News in an biang na anti chua Pakistan Defense Minister Khawaja Muhammad Asif chuan nilininga kalta atang khan boruak aso sang zuala inral ring tura kan sipai te thu kan pek po lo thei lo thil ani wangani chutiang din huna chuan ral rel angaya ruwa manna po siam lok lo thei lawani kan ram veng him turin thutluk na kan siamani atia ram pani te chiat vek na tur nuclear ral thuam te hi man ani lo nge kalaring fanani kan mang vek na tur thilin min tlak buak dona kanin ven na tur chi chau ani a ma se indo na pa ngai taka chuan ram pani te hian nuclear mang lo tura kanin su ka bei sei ati I think both the countries should refrain from using the nuclear option, you know. Nizan April ni somni pariat a Belgian na kanti chua khan Turkey ram thlona lian C-130 chu Pakistan rama atum chan le athil phur te hiat ani lo na chungin Pakistan nena ral thuam athon lut ni oma chanchin tharlama puan zar chiam ani thu kan ron tar lang ve ani kha voin lama ero Turkey sarkar chuan thuchua asiama C-130 thlona lian Turkey's communications directorate on April 28 denied media reports claiming that Ankara had sent 6 plane loads of weapons to Pakistan. Communication Directorate chuan asoi In a statement on X, the Directorate Center for Countering Disinformation said that the claim, which has appeared in some media outlets, is untrue, refuting the misleading reports. It was Pakistan rama mipui pun khom na boma puaka mi enge mozat anti a ansipai mun pui kiang maya Arabian Sea a longchol huna po puak theithil apu awanga akan chiam thu kantar lang to boka khang te kha Pakistan chuan India thil ti in apu a India hian che tho nge achak zek dona inrol adu ngoi chan tur a om tlatani ti in finfiana be chan tur om hot si lawa India anchir thena lam hoi te po chanchin tharlama mule hriat tur aom le chander to India ero chuan Pahalgam in thana thlentir tu mi palizinga pani te kha Pakistan khwale tuini na nei mek anni ti afin fia to a in biak po na man ruwa an thlau po China ramin abik taka asiam olsam taka lo hriat rung mai thei lo tur khopa encryption sang dikot har satak turani ti in National Investigation Agency NIA chuan apuang ani